निर्देश का अनुसार चाहिँ अस्पताल ल्याएको मजु विभिन्न हामी सामान्यमा डॉक्टर नर्स एम्बुलेंस टाइममा यामा उनो कम से कम 1 दर्जन स्टाफ टाइममा जी अनि मको यो रेकी गाडी स्पिरिचुअल हिलिङ याउ ख रुमाल या ठो चाहिँ शक्ति चाहिँ हिलिङ याउ रेकी अस्पताल गाडी आते निर्देश काम म अस्पताल झासाको हुन्छ मेरो विचार एम त जीवन नको छ उसकी यासा भी का तर जीसा चाहिँ नि जीव स्वभाव जनमानस सेवायाना चाहिँ नि उटा रेकी हिलिङ याउ रेकी सेवा छ रेकी सुनिउ मखला मेडिटेसन याउ ओ हिसाबमा चाहिँ अरे बुद्ध मूर्ति त विचार चाहिँ के जाउ होला अहिले बा सो मिले मैले का बुद्ध साथ टाउ कर कार्य अहिले जिम बुद्ध टाउ उली ठाकुर गेगे ना यान्दिया अब बुद्ध डेक त ये छेक डाले त जिम बिया 30 लाख ठुल डेक या थाल सामान जी यान बि ओ खाली जालको कालको 30 लाख जो फुक्को डेकी त 30 लाख रंग रंग फुक्को जी यान बेका तो पाइप साइप रंग रिङ प्लाइवुड स्लाइवुड मको ओइटे जी यान बि ओइटे जालको 30 लाख का अभी पिमो मुनो चुना जाए त गुली टाइम लगे जो अभी ले करीब 5 महीने जाए धामल का सारा सा हनो महीना स्को प्याउनो ओलो महीना स्को प्याउनो ओलो कंटिन्यू जाए 5-6 महीने सिमे मुर्गा तिम जम जे खंको अहिले 8 मियो छुछु भने जितिने छुछु या विचार आज जो थयो पुँजी न मुन त मुखला उमेर न जे 74 वर्ष त जिने जे हुकुन कालो पुलाउन से वेट उन त ठाकुला जिने वो कालो पुलाउ स्कूटर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल 4 यामा 4 या त हुनु होला वे उन त ठाकुला मुखला लाटु से बनि छिने हो या चाहिँ मे सुने समुद्र या कुटलिया त गाना सन्तोष देना जान जान या वो स सिरो बाखा किन्यो हो श्रीपट भागवत किन्यो हो शिव पुराण किन्यो विष्णु पुराण किन्यो मुखला यहाँ बाखा किन्यो यो खन्ता यहाँ जाया हो यो मूर्ति जया फसा मे वे त देवै व्यवस्था थामे खाजको तैदे लागि मेबी छ ग्वालिना वाला के मेबी छ ग्वालिला म बिउ म ग्वाली बिउ जस्तै वो भगवान जो डेकल नि वो भगवान जो डेकल ला वो डेको में से यहाँ सदा दोषी दान संदते हो वो डेको में से उसको भगवान सन बोले दोषी मत देखो समझले दोषी मत भगवान जो तो लाटा 108 वो आता है 108 उठी 108 उठी 108 पालो चाहिँ नि दोषीमा भगवान जो तेउडा भगवान जो टुका वो त्यो पले उपा भन्डे आमाले हो या असी उले रङ मिल्दैन त्यही दुने दोषमा तेउडा अब तेरुङा वो च्यानल आठनो स्ट्यान्ड या वो त्यो थटको जग्गा तेबिला सुरुका